Pošto smo vidjeli dosta dobrih komentara, odlučili smo da nastavimo s ovim serijalom. Spremite se za gaming novosti. Sve su veći tračevi što se tiče novog nastanka igre Dishonored koji nosi podnaslov Darkness of TVA, a kojeg bi trebali gledati sljedeće godine. Iako tračevi deluju poprilično uverljivo, sve ovo još uvijek treba uzeti sa pozamašnom količinom opreza, budući da Bethesda uporno odbija komentarisati o eventualnom nastanku. Osim što je stvorio uspješni Call of Duty serijal, razvojni tim Infinity Ward stvorio je i najmanje 2 nova studija zahvaljujući svojim bivšim zaposlenicima. Deo tvorca Call of Duty serijala je pre nekoliko godina otišao iz matičnog tima Infinity Ward i osnovao Respawn Studios, dok je ime drugog studija pomalo ironično, Reload Studios. Iduće godine na PC-u, PlayStation 4 i Xbox One trebali bi zaigrati Tom Clancy's Rainbow Six Siege, novi nastavak popularnog antiterorističkog serijala, a dobili smo i novi eksplozivni trailer koji nadmašuje samog sebe. Izlaskom novog trailera za FIFA 2015 možete pogledati kako će igrači reagovati ako njihov saigrač konstantno maši gol ili kada ih protivnik više puta faulira, kao i nove reakcije navijača te komentatora. Umjesto ovog oktobra, Battlefield Hardline moći ćemo zaigrati tek rane 2015. godine, do kada će njegovi tvorci razraditi neke inovacije koje su osmislili nakon beta testiranja. Tvorci Simsa, SimCitya i Sporija trenutno završavaju Sims 4 i naknadno će raditi na stotinama hiljada ekspanzija za isti. Većina tima navodno bi trebala krenuti s razvojem sasvim nove igre, koja bi mogla biti Electronic Artsov ambiciozni plan za napad free-to-play tržišta naslovom konkurentnim Minecraftu i Disney Infinityu. A sada jedna tužna vez za sve ljubitele Spec Ops The Line-a. Prema rečima developera, nastavak ove moramo priznati odlične igre je malo verovatan, što znači da će teško ugledati svetlost dana. Na Comic-Con sajmu premjerno je prikazan trailer za nadolazeću seriju Halo Nightfall, čiji razvoj nadgleda filmski reditelj Ridley Scott. I to bi bilo to što se tiče ovih novosti. Opširnije možete pročitati na odličnom hrvatskom gaming portalu HCL HR. Do sljedećeg viđenja. Uživajte!